Zdravo svima! Danas predstavljamo program koji omogućava da pronađemo neki dokument po imenu ili po sadržaju. Sigurno vam se nekad desilo da znate da imate neki podatak ili citat na nekom dokumentu na računaru, ali ne možete da se setite kako se taj dokument tačno zove. Ako dokumenata koje treba da pretražite ima na stotine, onda vam se ne isplati da otvarate svaki pojedinačno i tražite informaciju koja vam je potrebna. Možete da pretražite sve odjednom. Programa koji to omogućavaju ima mnogo. Neki od njih su u opisu videa. Ako vam se ovaj koji danas predstavljamo ne sviđa, onda potražite neki drugi od ponuđenih. Program o kome danas pričamo zove se Doc Fetcher. Kako on radi? On pre svega pretražuje naslov ili sadržaj dokumenata u formatima koji su ovde navedeni. PDF, OpenOffice, Word, EPUB, slike, Excel, PowerPoint. Šta je bitno da uradite pre prve pretrage? Treba da napravite indeks, odnosno da dodate folder koji sadrži dokumente koje pretražujete. Desni klik, Create Index from Folder i dodamo folder. Taj folder može biti ceo C disk, ali onda bi njegovo skeniranje trajalo malo duže. Mi dodajemo ovaj dokument koji se zove knjige. Kliknemo na Run i on je sad dodat u foldere koje pretražujemo. Šta je isto dobro da uradite? Da postojeće foldere koje pretražujete, ako ste nešto u njima menjali, desni klik ili Update Index ako ste dodali nešto novo, ili Rebuild Index ako ste menjali postojeće dokumente. Idemo na Rebuild. Kliknemo na Run i on sad skenira sva dokumenta. Vidite da to može da potraje. Sada možemo pristupiti pretrazi. Na primjer, tražimo reč član. Koji sve dokumenti sadrže tu reč? Na primjer, ovaj dokument sadrži reč član 4 puta. Kliknemo na strelicu da vidimo gde se sve pojavljuje. Možemo da stavimo i malo duži izraz i njega stavljamo u navodnike. Na primjer, zakon stupa na snagu. Pritisnemo Search. Vidimo da se izraz pojavljuje jednom na ovom mestu. Interesantno je da možemo dokumente koje pretražujemo da smanjimo njihovu veličinu. Možda znamo da je dokument koji nam treba vrlo mali, na primjer manji od 100 kilobajta. I na primjer to je možda ovaj. Možemo da probamo i da pretražujemo po ćirilici ili bilo kom drugom pismu ili jeziku.
Probat ćemo sad ćirilicu. Kucamo reč zakon. Sklanjamo filtriranje po veličini. I vidite, u ovom dokumentu se reč zakon pojavljuje jednom, na posljednjoj stranici. Šta je interesantno? Vidite također zakon, ali on se ne pojavljuje kao rezultat pretrage. Zašto? Zato što ima prazan prostor između slova. Možemo da pretražujemo i Excel dokument. Na primjer, kucat ću reč košulja. I vidimo da se ona pojavljuje u ovom Excel failu čak 244 puta. Vidite. Sve u svemu, vrlo koristan program ako radite sa velikim brojem dokumenata. Ova verzija je besplatna za korišćenje. Postoji i profesionalna verzija koja se plaća, ali besplatna verzija je dovoljna za povremenu ličnu upotrebu.